kigamwe ngutiche Vincent aturaye no butikirizana n'umukazi ahabwe enshonga y'umwana w'umukazi wiyamushanjira inari kuza kumutasya ubwo arikwenda ngo umukazi arahuke kugirenda amuzarowe kimurundi go kubanza kayakoze hekikorwa ati bajangu baze mwenishe yakema mwenishe washasha mutu kwa kasozi kuri akasozi ni bakita ngo ni kasongorero niho tushangire umwana agize ki azumiye Mario nagira ngo arebera umushija kwasura umwana konkabire yafire nukwe kutera enduru bwanyuma yacita kwiruka mbere njire kutaya yankoko bagire kutaya iro muntu munywani wawe kutwika tubatsuta amaheru ndebo mushija arinko cicira rubaje umwana abana ababire bajya rubajubije omukwija bija bangambe atireba gega ino mwana reba gega ino mwana ngo kutandika ndi kugenda nintere nduru ndi kwiruka ndi kunyegera mu rusozi ndi kwiruka ndi kweta abantu naba bantu kare noja babire bahurire abantu kare noja ngo babire bari hihi babire ni bakwija bakwatogo muntu mazima kurugira nko kwayisiro mwana mazima cishashire munonga shashire munonga. We are still on the lookout there because the suspect, as we speak at the moment, is on run. But we are on ground. We have already communicated with our neighboring territorial police. Wherever we is cited, we shall be brought back to book. bwanyuma y'igikorwa cy'abatura nabo bashara kutema urutoki hamwe no kosyenju kandi bamwe barebwana batwara ibitoki hamwe n'empunu ebyatemwa ubwo hato mu district ya Rubize cyabe gikorwa cya kabiri bwanyuma y'umushije wa Isra abana be bashatu na wakeita umwaka gwe 2018 gasha kwa Ramadan.